U opštini Verbas toho roku osnovnu školu zakončeli veci jak 500 školjare, až 100 vecej jak prešlih rokoh. Zakončujúci testy uspíšno položili šitski mali maturanti zo 9 osnovnih školoh, a sprem rezultatoh znanje buducih srednjoškolcov zo Zverbasu ponad republičnoho proseku. U osnovnej školi Svetozar Miletić jest veci jak 100 školjaroh, ktorí tih njoh pridavaju listinu žadanjoh, a rodičom i dzecom še sovitovalo, že bi položili co veci obrazovni profili, bo tak budu mac veci možljivosci upisat še u peršim kruhu. Próbujemy da im pomognemy, obavljamy rozchwarki z nimi, beszedujemy z nimi, z ich rodzicami, da budu świadomi swoich sposobności i swoich uspіхів. I na to sposób, że oni bardziej i lepsze i friše odluča za dejaku buducu profesiju. Už po tradiciji najvekše interesovanje za Verbasku gimnaziju. Doktoriše toho roku hodni upisac 180 školjare na 3 naprijami. Srednja fachova škola 4. julij ponuka veci jak 280 mesta na 10 napjamoh, a među školjarami vše popularnejši transportni napjami i profili za industrijnih farmaceutoh, ta preto toho roku izvekšani čísla odzeljenjoh za toti obrazovni profili.